fleeing Zoro by Monday. Omugambirizi wa polisi omukyanga kya Mwitanzige Julius Hakiza Alan na jangu chairman w'ekyaro kya Lenju omugombora ya Bombo omu district ya Hoima ahembiremu omuriro mu bantu batahirira abakozi ababire nibombeka omu itaka erirukurwanirwa bino busare wiza kwatakinga abantu babiri ryataka bapata umuriro bateka mu bayosenju za bakasyahenze nge-10 z'obunyansi zona zikasya. Aba bwanyuma yo kutahirira abatahi babo habireho kurwana kandi abantu batano bahutire bakatunga injuries zamani babirukanza twabatwara edwariro rya Hoima Regional Referral obarkweta cya omwana Flora w'imyaka 65 then ondijo bamweta Charles Sam w'imyaka 45 then Kanzira Steven w'imyaka 58. Kuljira Hakiza entaro z'itaka ezi zitwireho turakugambira abantu hariho ekizibu kiri kweta ninga sharo mushango guriyo mu koti murinde koti icwemo then muronde cyo gukora bitarebe gutwarira amateko mu ngabo. David Karubanga omunyeshengero habwishaza rya Kigorobya yashaba polisi okwata enshonga egi n'obwegendesereza yayoreko kwatwaho ahawe entaro z'amataka eziriyo nizeyongera omwishaza rye. Tuina kutekora hamu kila muno district security committee kururangu ekozere na amani for avoiding those cases where people are evicted and sometimes we even end up with the loss of lives. Abakwasirwe bari omu kihome aha polisi ya Hoima. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.